kajing ekran hi benta haman kishnong la pi ong hasol na ko nong kinong kajing ekran benta kalong be pa kajing ikinong ilap shnong ka mi ka complain la ne kajing ujor kalong be ko umbam undi ko ni ko ka ba arte kunyun la da bakla gini ka bon kinong ilap shnong da de ka por thamai nong kam ha shawek la no ban ong ta da buguro namar ba ka de ka subject ka ba hanu kata-kata ka ba kata ya ka himlang salah ka ba kasi te nakaliang jungi la mang kapang iki kalikit yun but kung juru mending tan kalikit yun hapo jong ni ka Solid Waste Management Act nila danru ya kawe ka special cell la banong ka Solid Waste Management Cell ka ba penya baka bet nanti kumno bante lakam yun omtang ban syukit na caka ba bat hadu benda penhap hangno ban bu yun Kang berlele ini kejadian pet juga tersukomti sikmat KCC ke bobol kang berkata ya ka jadi kedustur kam jongi beri jongi di hok jongi ide ban penne pensa ani hapo cuk jongi umtam nanti penting penongan jadi dia kam bokia sibone perkani kejadian tanya pi kejadian nea kejadian sai pi nanti hok jongi omte itang tabat state government rubak central government kalau kejing sekali, kumakan kapor, apa pun kejing tunjuk nak kamta, dan sekian dia kejungi kamat India, kebun bayar, kebun payah operasi parat sibilian, pergi dan tang baar lain belian, apa yang nyuki kebun.